Kapendeng Umyong Government Lower Primary School Mairang Eastern West Khasi Hills District hakal laipau tarik ujembang arja arpusan kala play perdai ke jing rakhi dap nyo pusan snam nadu balasengnya ka haus snam khat kendai spa sanpo. Hakani kesengi lawan banyadan lang do MLA ke Mairang constituency uba met baling do ubla shimya ke benta kumu kongsan haringkat ke jingwan senran lang UMDC uba equator nongrang kum usembut kongsan. Nalor kini laydan lang ru daw SDSEO ke Eastern West Khasi Hills District uba J Ternyang, Chairman ke Managing Committee jang school uba Bornat Siemyong, bat ki weipat ki bala syakot ngoba ki nohikai bat ki kena school. Hakani ke ski layo ru ban penher ya kalama jing dap nyo pusan snam kum kadak jong jing play perda ya kani ke jing rakhe daw kongsan. Kamu we are the future of the world. Masuk kemen bapila yele ke English medium an the school. Kadon kam kapor kelayat, kejuk kelayat, kelakar nadong sedong. Ladang nindang ya kersum, lani nindang ya pelut por, tang hakai ke bajulong bos kata ngantip kikinagin bosin. Nde filesim ya karai warjar kue dalam bakalamo. Bapinya le no dake English medium English school. Mencuat ada keting kasih. Suara kasih. Bala sukmen ba pilaya let the English medium. Bala dani pun kala kasih ya gani kajin ruai jompi. We are the future of the world. Ngasol gani galong very appropriate ya kini kihab kibadet makin ruai itu jin ruai. Kidei maki kalawai jom gani ka pertai. Tadi ba ruai mene. Mano barwai mina welcome song? Harakti? Rakti bhawan matla? Hai. Pikir ngan on bunno, bapirwai lumpang. We are the future of the world. Pidai kalawai na kaparte. Mula bisu ang mga mga bapirwai kung tuha. Kadang jumat, ia kata future of the world. Kung naman penurong ia kata kekempian jurwai jumpi, kamotu jumpi gabetai bata jubat ia kata. Kamu tu jumpi, kabatai, bata jubab, ia kata jirai jumpi. Tanggal ada di penang kami dengan kamu tu, pinsala banlong the real future of this world. Ia makajut kebencian jabha. Bat kebubuan ia kedok kuti kiwe. Im jukwa ban sedang naladi. Ngisutulat baha ban kedok kiwe. Mo, ia dia ngimkwa ban sedang. Henry kaya kepengidinan na learn hikay nan bantit lead yalam mapi dapilatit dapilanang yalam mapi but live but imru unta then kalong practical kata kajilwai tapi lobong ta kata ke jingruai kam don jingmot bat kam don baliu bat kam don do lunda wi penuh rolong yang kata moto jompi kata ong learn live hikay yalam batin balai siki government school na pokok susil jom tani hak negal sebesar musuh government swa han district pemerintah tentang sekolah lain bandrung hagi tu kita school. Ke condition jom ki school building hadu da is naik tu. Da is naik tu tata. Kajing jot duki kamera. Tentang ladai kini kipa banung pak school. Shu igi kul. Hagi tu ki school soka. Tentang ke iman salman tu. Nomor ba kajing jot. Kajing long jingman jom ki school building. Kam long kau isngai. Mat kau itunan. Bat kami idebur, bat kata kajaka, bat ayah kajikai, jadi langit start kapulu putih, jadi kena kiwar. Nasdan kong kasoka, ban bo ila kajong ke budget, naga benta, ban ay school building, kebat rumah. Iba po siya di South Pusan, South Pundayo, South Punyaw, South Puralak, South Pulak, kita. Nagabantagi government LP schools. Nalawang ki government LP school ki dan ki deficit school
Kidang ki SSA school, kidang ki Granite school, kidang ki semi-government school, kidang bunja ki school. Tanda ka soka ka sedang suan, ia ki government school building baru. Pan persiang ban high school building. Bat nilayo si bon po may ni. Nama kidang bon school building kiba layo hado menta kiba la idedor baki dedor yo. Nung umta nung sok na school. Balik shop school tu. Kalau dador ganon mo jing jala se kanong kay iga bagi babe bagi sosi. Wala la kataro. Kinabang katuk na ligi school. Dia tambalang habayan ng juar, sino sumunong ka dito lang kamha. Sige. Wala ka tangapong makalbiho. Kalbiho. Ito penjong ka dito school, kaladang nagales, ito mga labo, nagabanta man propose, ladakat sokar, kaya mak susu, nagabanta ki school dito. Bagi katalis ka nung, ladakabed yung pagkala ng education department, hakabede ibat, kaya yung bakila juay, hakini kastan kibalga, yaki government school. Katahalong kaya yung bangalapan ang niya hakabedibat, ka school building ka chapi. Nanong klep, kalong gawin to school balong hapo center yung kanagay. District, headquarter, bat kunjuru, haganito bang hapo. Bat nang sa, bat ngalal, nang laibod din, bat nang mangyayabod din, nakalintong nga hakabedin. Oh, nakalintong nga, alam nyo, ang soka nga laban, ito ma, kanong kagyan. Nga, daanglo, bab nga nakimilin po, bala ko nung laluyo, let's say, kawal full new building. Kung mapiyadan ka dito mo, nakabanta, ban upgrade ya ka, siya ka upper progress section. Kalong, kaya kayo kabagkam, hakabalibat, kaya ka dito mo dito. Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la icon diat, bat ka batau bha, kam kata ika dur jingki marbam, ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki marbam, madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.